BJP hoi lawi sakle akem thei ding party khat yauma wai tu congress aaye hi asinbo khoppe serial number 1 a ivot ipiale India gam ticket na dinga panlate la kapel ding hi ti pok dinga ivot din congress ai asinbo khoppe serial number 1 a ivot man phatak anakhet ya dingin kahon tialu ai India gam sunga sako zalena constitution article pen BJP ahonglal nonle khai siat ai tadinga socialism mong kitung ding ding ai hoi jakin igam sako zalena secularism lakya ka ding pen na dele BJP le kizapi NPF le independent na voting hutilawa India kama sako zalene la ko pewin ama gindan alung lu na le lung tun na bangin pai pi he ni chile I vote di congress ai asimbo khoppe serial number 1 a vote pe cha dingin ikitya lahi India ki bayo na constitution ke dinga ready sa ko lahi BJP itun ding la nge le India kama zalen taka kam kalau dingi hi India kwale tu I na aman phanna a omnon ke dinga amao adai dan wa hon dikte dingwai ziakin to ateng tenga kipana sultana swata ki ule congress ai asimbo khoppe serial number 1 a na vote ana pete te dingin mi pite til kiu kyau dingin ikithei sak ai wana tulella me te ina thati mi on som la ya apel mitthei center government ai wai to BJP ai tuni tana tel mit som lo ai jakun amau tunga ilung kim lo na iswa te nam sun tu a government now la khia kahi why government na la kadingin tu golden chance ni som le kwa election na bol pe nong idinga hi why jakin na vote na kya illa BJP e ngai sak ulo le India kama Christian tenga dinga vai hom na diklo vai hom na tanglo pen kengke dingin election ai tela congress ai asimbo khoppe serial number 1 a vote pia India gam ki vai hom na atta ka mi pi vai hom na tung ding dingin mi pi te ikitya lahi I hai kai dinga patya ne pi na tha pe lo a cheng a hing lai tengina India gam sungai teng sungina iki vai hom na dik tak ding anyam asa ngom lo a ken tua mom lo a kitop ta kai ko sakom te na dingin political party congress ai a symbol khoppe serial number 1 a na vote wa pe dingin mi pi te sial na kahon bolu ai